imundu nkoma no kethwa mwathani murungu baba ukishiftaga bangi into another level bara bakurombete mwathani murungu baba ntukwenarwa bethiro bagita itagaria ringi kiri muturire jwao mwathani ndaromba gutikirigiria gikari kana gikari gikomba kwithirwa gikibarigiria na Paulo arethirwa akiuga mwathani murungu baba no mbeti kwithirwa akijare ya mbere na rajaire indi mundu nkoma aramurigiria indi tuje mwathani are mwathani uri batu tutethirwa twina kirigiria in the mighty name of Jesus tegera mutegeri ujo na muthikiria ujo mwathani kamujuririe kugwirwa gwa nkoro yawe kamujuririe mwathani kwenderwa kamujuririe mwathani murungu baba jara jonde akurombete tukithiro tukiendelea na kithomo gia ntukwenarwa mwathani gatumike mwathani kiriuni mwathani murungu baba kiri mutegeri mwathani wake ona muthikiria akethirwa mwathani murungu baba inya yaku ikimu ongereka bara bakuite nkoro mwathani ukabariuke na bara mwathani murungu baba tena inya ukethirwa mwathani ukibongera in the mighty name of Jesus I pray and believe. Amen. Amen, amen. Na ntukwenarwa tukethira arairia mantu kana mwathani yombite kwithirwa agimpa roteto rwa kwenyangwa kwa mwiri jwa Kristo kwenyangwa kwa mwiri jwa Kristo antu bara baingi bombete kwithirwa bakiethia ate kanisa iyo igutuma batikethirwa bagita kanisene kana pastors ibopo utuma batigete kanisene kana atori batigete kanisene gukethira ugwe kiragi gukurigiria igotegera ikanisa ukethira ugikaira kanisa mugiro kanisa kioro katu atugita kioro ugekira kioro mugiro jo kwetheria ikio gitu gutuma ugwe uremwe igwita kanisene shetani ashindwe kana ikio gituma ugwe tegakare we mu Kristo ojori kana ikio gitumaga wethiro kigwa gukara kirentere tia irabo kirentere iria mwathani ethera kwa are against kana kiri ikaro baria bethera kwa beya kiu kio gitumaga ukauga pastor fulani ma pastor ntuko iji barathukire jaka mwere jwa Kristo kana jaka kanisa ere antu kanisa tere pastor ku kanisa te uga ikioro kire otegete kanisa te otaga uga imotharaba jora wethera gwa otegete kanisa te Maria mora wethera gwa are umbete kwithirwa akiombwa kanisa te roano ruratumba gutegera kanisa ne ogwe nyonto ugategera kire maandiko za Akorintho kana 1 Corinthians 6:19 ne kwethirwa kiareria manto jaja Akorintho 6 mustari nejwa 19 kana kabotije ate mere enu ne kioro gya kirundu o mutheru uria uturaga ndene enu uria bwaerwe ni Murungu ninge na ne uria bwaerwe ni Murungu ninge ne mwene bue bote benu buingwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mwere jwa kana kanisa igwe te biria okuthugania ibyo bigotoma kanisa kwa tuga kwena mateta kanisa ne kaka kwena mateta kana kwena umaramari kanisa ne kaka kanisa gakethirwa ikoke na mateta nikigwote gukatheria. Bwana Yesu asifiwe. Nikiote gukarombera nikitonto turombera mushirika ojo nikiote kurombera pastor ojo ogwe wengwa okarage okimenyaga mwiri tijwaku kana ogwe ote ogwe nyonto ba kwethirwa mandiko kiendelea kuthoma iza kwethira jakiugaga tonto kaba Murungu na Jesu Kristo na abokuerere kana na aborerere and so oritoborea ombere kwethiro akiborerera na bu ibogotoma anto baraba inge bageta against ogwa Jesu arakua aroragwa arathithirwa mantu ja mainge jara athithirwa aragitwera gotwerwa egambarere araringangwa ende ogwe orithirwa ori against Jesu ojo wengwa tokwethwa tugitumirwa kwena anto baba inge bakuga atokwa brainwashed kwena anto baba inge bakuthwa pakionaga jaka o Kristo kabumenya na chonko na ogwe nonto te kwenda kwethwa we in the right side ogwe wengwa te kwenda kwethwa we o mutheru ogwe wengwa te kwenda kwethwa ori mtura wenderi ogwe wengwa te kwenda kwethwa we mtu ojori ogwe origwa wethirwe okiara area manto jara against Murungu shetani ashindwe
Ogategera gikithomo kia Isaya ithano 20 igikwithirwa gikiugaga uju baria bekagira mugundu kirithirwa gikiuga woi kiri antu baria betaga untu bubuthuku bubwega na mantu jaria mega bakajeta ja mathuku. Shetani ashindwe. Baria bekagira mugundu antu aweru na weru bakabwikira antu a mugundu. Shetani ashindwe. Ogwo kethira uri against manto ja kirundu mutheru nyonto ogwo te kwenda kuthithia buria bwagirite. Kanisa kena tumeria arongo, kanisa kena hypocrisy, kanisa kena ndoa, kanisa kena uthuku jau jonde tutekorega jare kunyonto mwere izwa kuthithia jara jatiagirite ende ogwo wengwa ke ogwo binafsi neketonto ogwo te gwicho nkono taga igwe wena atiarere kinene nyonto Jesu negwa akwirire nikitonto te kwigo otego chiona we wengwa okuga ima kanisa jathoki okuga ima kanisa ijarandemere okuga makanisa anteze takaire okuga kaba batu tureja gabina bi kaba batu tonyunya gabina bi nyonto makanisa jatethera wajendene nikio te gutonya kuwithirwo kionania wendo buwichi. Bwana Yesu asifiwe. Batu twethetie ati kanisa iyo nthuku, pastor ibo bathuku, athenjeri ibo bathuku, ukethirwo uri against Jesu akarinthe gitine kioni akarinthe rutere rwa Murungu uterene rwa njara yorio uri ona ari gutegera akaigua ati ni untu buria ukuthithia uri tegera kona mantu jara jakuthithia jonthe nekaira tiki nyonto bweko bou bombete kwinene yendene yaku mwanka bwethirwo bukigarura buria Jesu agutegera akaugojo imutano kwa agakira ibweko bou ino wengwa wendete sana urio utumaga ogwa kinyerera wetete gukuria kinyo kinyera Jesu ukethirwo ugicoka na nyuma nyonto ategenie na mieterere Jesu akugira ethera gware against we indi ugatindwa ni mwiri. Bwana Yesu asifiwe. Irambwere kwewe tonyete ndene yaku wethirwo gicigwa gwo winenkaneretie kiri mantu jara ja mugundu utekwenda guciikira mantu ja weru wethera gwo gisupport bure bwiboboye ukauga boboye ibubwega ionto bwiko buu butumite mwiri jwa kanisa jwithirwa jukinyanga mwiri jwa Kristo ari twira tute bahatu tute betu twingwa kiri maandiko ja Korintho kwa ukaro kemenyaga biria bionda onto buwe na buka na biria bionda we na bio tebiaku agokwerere the price was big korwa na konyamarwa na kuthithirwa jara jonthe athithirwe ijari manto ja manene ja ogwo kwithirwa uri against we ekethire iogwe ugategera okona mwana oku umurerete na thina wethirwo ogwo gikara tibitari we mukuru waita mbeca cia kumuita tibitari wa murerote ndanyi kuigwa akirira inya becethana na bangi kuthunguthaga wethirwo pay the price we mwekurwo mukamata for 9 months we mukuru igwa wijejare okurukirite gukurukira mwana uju agakora akanenea akethirwo ari against uwe nkoro yaku nete withirwo kigagwa tegera wone mwana oku jare agukamatithitie uragia rionthe ganda kamatire kironda une utwithaira watukari na mwiri jwa Kristo tukethira tukiona bubwega ibuboye na buboye ibubwega kanisa gagagwakana kanisa gagakoya na kanisa ne ogwe kanisa tiga kuorota atumeria baraba thoketie baraba gutuma area tiga kwanganga na makanisa mwanya otire okarwetherwa wena kunganirwa nyonto kanisa tiko thina igwa wena thina kinyoko na muntu akianganga kanisa kaka umakageta kara gutire ja karobua kiriwe. Bwana Yesu asifiwe. Imbieu iri na inyankuruki ya mutharaba jwa Jesu Kristo
tugietera mwere jwa Kristo, tugietera Jesu Kristo aciarwo ari gakenke. Celebration ciaku nĩ atĩ wibanga bangĩte. Woi kire uria okuona bobo ibu aga celebrate nabu. Akiona ibu bwega. Shetani ashinde. Itukare tugĩciũragia. Nĩ matharau jarĩkũ jaja tuonagia Mũrungu. Ogwo kethĩrwo ũraturĩtie maru for 2 years, for 1 year, for 1 month. Ukiromba ukiriraira Mwathani. Arakutharima na kire ũrarĩraĩra. Aragukiria ari oragwite. Arakuoneria njĩra aragutirari na njĩra. Na ogwe kire okumuria kio nĩ matharau. Nyonto oithurĩrĩte bũrĩa bũĩ ibu bwega. Shetani ashindwe. Ikio okuona kwenyangwo kwa mwĩrĩ jwa Kristo gũgĩtonyera. Ũkaigwatagia na barabara kanisene. Otije kwena bo bare kanisene bagoturi otumaru otuko na muthenya igwe okuigwatia wenka. Nyonto bwage ntoke mwau, nyonto bwa mto mwau kwethra agetendera okaigwatia ume kanisene. Shetani ashindwa. Na ruandere ariria antu baria bombeti kwethra bake blame. Egitare onda iko blame. Nokora mtu endete gukara blame. Owe na thina. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa igakurira. Kanisa iogwe. Na Jesu akarindegete kio nene na kuigwa ororo. Nyontu agutaga na ritho riria agutegaga na riora gukwenda. Na kuona we kuraja nawe. Na jau tijo mairĩrĩria jawe. Bute bu kwenda kwawe. Bwana Yesu asifiwe. Kwenyangwa kwa mwĩrĩ jwa Kristo. Chioria ntukwena arua kethira iana bauba kubatumite withirwa ukithithiria Mũrungu matharau. Chioria ntukwena arua kethira ni mukuru woku utumite uthithiria Mũrungu matharau. Wagurwa worerwa ni urorombeta nyonto ba mukuru. Wagura na worerwa ure warombeta nyonto ba mwekuru. Wokerwa ngogene worerwa ni uria Mũrungu na ara agwitete. Na ndebirio bati kwethro kimuretera kanisene bianchone oriuga mapasta abakaria. Shetani ashindwe. Nyuntu kwina bobo ibure okwenda kujuria. Birio bati kwethro kimuretera kanisene ibyo gweta gukarande nanto kiugaga wapewe kamoja. Shetani ashindwe. Woi kire anto bara Isaya no ikwendelea kwaria Isaya 5. Woi kire anto bare inya ya kunyua into biria biogitanagia. Anto arume bare inya ya kuthukania nchobi. Bwana Yesu asifiwe. Kuthukania okathukania nchobi, okathukania are, okathukania arume, okathukate arume akito kwariria. Uria ndirariria bonde nyonto ni Mwathani ukwithirwa akiaria ntukwena arua. Woi kire anto bau bathukenie. Wera muntu ito atomba kwetha atugeta kanisa na kuga makanisa ijathukire. Ugwe kubuina. Amba witege wewengwa. Wikoranie bure othukenie ndene yaku. Onge akuga ndomba iranja. Kaba inya kurombera nja. Shetani ashindwe. Kaba kurombera nja. Bora Mwathani atete kutharimana bawe. Bora bevera wabakiromba era kinya kioro kiu. Ogwo kaga nyonto witikitie nyombe kwio uromba era gukaigika. Rira we mutomeria uthukenie metere yaku ne Mwathani. Waethia ate antu ibo kwairia. Shetani ashindwe. Ogwo wengwa itegere we wengwa. Wone kethira yento kwairia kaigwo gotiairia. Nyonto kanisa iogwe. Kanisa iogwe. Mwere jwa Kristo iogwe. Akwirite tejo akwizwawe. Neketumi okithoma kithomo kia Mwathani gikuga juju ni mwere jwa Kristo. It's the temple of God. And so tokiamberi kuga kabo ndomba eranjeto oni ndara ire mene nteta kanisene. Kuigo tiete kiana go ikumia go kwinge sana.
inoga itaba gotomeriani, inoga itaba korombera. Utite orombere kanisa kau kiumia kimwe. Tiga kwezaga mwathani mathina akiza kuzara we nacho na jaizi. Itueri tukaromba tugitigaga. Turombe tutiotiga. Ende nande ire wacionera kanya gakuga narua ne ninkwethwa nkiromba kiumia giki gya kutheria mathabau cha Kristo. Kana ngoge yaku ni kugaga ora makanisa jathoki, ore atomeria bathoki, ore a Sunday school mutongerio Sunday school athoki, kanywa gaku itiarende katethiragia manto za tiarende, katethiragia manto za treasure wa umere, katethiragia manto za youth kinya bakwethwa bagiokaerua gukurukira kirundu mutheru. Kanywa gaku igakwangaratania igakuthokania ukiona muyuthi agikurukira antwana ogwo kamwairi nya na mbeta ngategera nkona gikithomo kire kia Belishaza uria wombera kwithirwa agita akithithia kiatho na arathithia kiatho gikinene muno nontu na tere antu baba ingi areta baria andikite na akabawe ni ukwandiki kiri maandiko. Na Belishaza arathokia arauga nyongo ira cionthe cia mwathani tiretwa anywe ndibei nacio. Shetani ashindwe. Na rĩrĩa anywere ndibei banyunyaga ndibei maandiko jaraumera rugitone akuena arabekaga ta ni ukwandiki kiri maandiko. Na agitegero ntobo na makire no thio bwawe buragarukana maguru jawe jarainaina ni umandiko jakuga oi Belishaza no nto wengetegera rethia wega ibu boye na boye ibu wega kunywa dibei na nyungu cia kanisa. Shetani ashindwe. Na Belishaza areta kweta arogi na antu bara bonde bathomi babome arabaeka mbere yawe peje iko mutafsirira rie maandiko jau Murungu andikite na arabero ore okomba kwethirwa akiuga na teja kuga akaba gold, akaba dhahabu, akaba a necklace ya dhahabu, intobye dhahabu. Na egitane nyonto Murungu kira gyatumete athora barenywa na nyongo tia kanisa na bakethero bakekumagia merungu enge na Murungu rikana i Murungu aroritho na ketha gwe ginto Murungu amenete kuromba merungu enge na kwa maandiko jara na ombere kwethera akiza andika na agita anto bara bonde ari abo bomba kwethera bakitharau Murungu jau jari matharau. Na egitaru Belishaza agweta arogi na anto bara bome bara teketi ba ome bara bonda kedi mandagitare kedra yarimo kedi we anto bo bonda wiji ya ome na kinya kedi mawakiri kana ba na betere beti kuthoma maandiko jau na arogi ende guti nyomwe na baeta promise ekwethirwa akaba mathabu na gite kia bithatu kionene iboba iwoga kariroro kamenya utoe wamenyere o ne utokari Murungu atunenkera unene bweto, Murungu atunenkera otonga bweto, Murungu akunenkera ogwo nene okabwenyangia ogategera kona ntiomba igotetheria nkya kande jage nkipi bona gebire ndejaga kambe torage muthere kambe torage nyama kambe torage nkima rutere rwao bakamenyage biria ndejaga. Shetani ashindwe. Oikiri Belishaza okeja kwethirwo uri Belishaza egitenerere mwathani akotharimete agokeria na ndeni nyongo cia kanisa yana barabarenja barabatoweterete batongeria bakanisa iwicho nyongo cia kanisa iri ogotegera okauga ho baibo mbetete kuithokania nabo okabangaratani okabaita kanisene nyonto wize kere motojo waku oe ibubweka na wega ibuboe utenda kwirwa igwa wambere kuga ati ikurejire na antu baba ingi arongo kanisene
ende utikwamba gwitega wegwe kwina nyungu ukunywa nayo ekanisa. Matokeo ja Belishaza takaja abuera sana. Ukiendelea kuthoma kithomo kiu gikiraja takaja abuera sana na iyo kuona nkethwa nkiugoju mwere jwa Kristo ijo kwinyangwa. Mwere jwa Kristo ijo jorio maramari nyonto twe obarabare kanisene no twe togweta kiarogi twe bara twe kanisene tweteketi arogi na nto bara tukwana ibobome totize kwetha tukironga mana maru. Bwana Yesu asifiwe. Tutikumenya kuronga mana maru ni atia. Ogeta kwethro ke okiuga oninka rombo geti kurombo kaigwori tobo ankoro. Okuga nkaromba ruju. Mwaka jukathira ukirombaga. Shetani ashindwe. Gato gatsindithia. Irundu biria bigotoma twenyangia. Into biria mwathani atunenkerete. Gato gashindithia. Irundu biria bigotoma batu twenyanga mere yetu. Na iyo mwathani wengu akuga nereri. Ereri bobomo. Bwana Yesu asifiwe. Imatharau jae kuja gukuthithiria Murungu. Imatharau jae kuja gukuthithiria Murungu. Orombete for 3 years. Na for the 4th years rere ajete ikukurugurira muhari nyonto na igitwe ukirira na inya. Na bamwakinya itetare ya orerere nene. Na akaigwa na akauga imbejete. Na nethera gwena reasons chawa cha kweza. Gutikurio. Aga koritana patience. Agakoritanaga patience irio ethogania ria arogire kwethra rijite ugei. Shetani ashindwe. Irio ethogania ria kuonerwa rekweja ri ugei na mwathani akwete gukuonia. Na mwathani agwiketie skuru na nagotwira bwego getira kejo ende utea. Ogategera Danieli ukona na kugwithwa kiringa tonyende ati utakunangwa. Murungu akainga tunywa twao ojoretete kuinga tunywa to baria bagwikite kiritu. Murungu akethero agigukiria ukamuthithiria matharau. Murungu akethero agikuoneria njira ciawe na ciama tiga kumonia matharau. Murungu akethero agikuonia wendo bwawe tiga kumonia matharau. Matharau ijojo rikire Murungu. Tagera bure botuma ogwe wethero wena matharau. We mware ugite oni ntithro nkithithio ntubuna. Ende wethero agitagera chore baku. Ukona na ara bari ikuraja nawe. Oni ntetania na kuroba nthuke babokwa. Ende wategera chore baku ukona ibo. Pakwethora bari kuraja nagwe. Ibaretire kuraja nagwe. Na nwetete kanisa na wera mwathani Murungu baba ntethia. Ntekeja kweja kuthithia manto ja jau. Tamana yega gotonya ukathithiria Murungu matharau. Ore etherwa akerugora mwari jwangoge. Ore etherwa akerugora mwari jonge jwa kwenderwa. Ore etherwa akiuga ukethirwa ukiona sponsorship egweta kuraja na kuthithia manto ja wendete. Ukethirwa ukirugurira ukimuthithiria matharau. Na mwirite jwaku na noreri na bobo mo bwa Jesu kwethirwa akiura kwa mutharabeni. Na mwirite jwaku ukajwe nyangia. Kinyawe muthaka ukethirwa ugitegera ukona bangi ibetera na mbere. No kona ati ogwe igwo gutigwa na nyuma. Na nkoro ekwe karigichana na nkoro ekwe kangaratana. Ukamberia wamba. Ukamberia gukara nekoro. Ukamberia kunywa bangi kana kunywa gintu kiria gia kwangaratania kiria kuona ikio kiega. Boboe bogatweka boboega kirigwe. Ore mwathani ethirwa akikurugurira miari. Ogatingira. Ogatonya mwari jora jonge nkomerugurite. Nonto miari erio mingi. No discernment kethe gitonya ndene yaku. Baba inge baethetie boboega ni boboe. Na boboe
ni bubwega. Mwathani arotumagwo twakuguurirwa in the mighty name of Jesus. Wewe mbete kwethirwo kia confused. Mwathani arokwa kuguurirwa rietwa ria Jesu Kristo. Nyonto kwene nyake rundu kia confusion. And so mwathani arokwa kuguurirwa. Utikeze gutonya mwari-ine jura jwa kwikithia gikuone. Na muchara jwa meya igiku. Mwathani akombi gukutharima nikenda mwiri jwa Kristo jugakara jutheri, mwiri jwa Kristo jukethirwa jwina kwenderwa, mwiri jwa Kristo jutige ku blame baraba kuthithia meya, baraba kuthithia meya. Mwathani akutharime na agakuthithia mantu ja mega. Amen.